Abatura bo mu kyalo kya Mabale North omutano kanso ya Mabale district ya Kagadi bacuramirwe wanyuma ya imamu w'omuzigiti owabina zibayo kize neka y'omunju okufera mu iraro lya Kirudo mu Kampala. Esande jeru kutandika abina zibakatahira imamu Awusi Katatumba neka y'ababotezo munju kandi omwana wabakaferaho n'abandi batungo buhuta. Awusi n'omukazi we bakikanjuza wo mu irwaro Marago basinduka Kirudo Awusi aferire. Akafa babiri munja bakabamu basatu bati no wakasatu nawo mukama titumanye akwa bali abakurwaza bagamba ichansi zo gukira zitayito kuba kaza abalira inenda ijyo hakasoka hijama kuni batugamba ngo mwana afuririye munda kandi tibanye kubaramusemeza bati hanyuma twahitugeza ngo mwana afuririye munda bayitu embera bisani nubwo no birora kukira kitumanyire. Hanifa kusemererwa mhara wo mugenzi gandobire na mujanjaba nagira ngo ishafeyiro mu busasu bwinji nagama nipa mwana wange nkwata baitu nkufa ijo nkwate bantereze ku ruwungi banu bakuna bya kubi bakuntono cya basaba muleke kuntono cya nalejana nanye nindolembera nizanga bamukoraho yatandika kurwana nagama nipa mwana wange nkufa abana banga abudu na swada masigire mu mwana wange nipa nkufa kubika bwa mazire kurwana nyarora yaterera nyamanya na nyerundo oburumi bukendera aja kukora kuterera nyagamba oburumi bukendere kangende ndetama izali na amata bumpikire kuteka amata mu ruseke abaire nanywera mu ruseke buntera amata mu ruseke nyarora nigagaruka nabanza kuzara nyumba na bojo ndi mwana wa kasatu tinyine bigambo bingi byokubaza abo busasi bunjo mutima. Abana bo mugenzi ndwenda government bahwere okuhiga binaze bakoze ikikorwa iki kusaba kwanyene ni saba singa yakiri kisoboka government kutuyambire ehonde musabo ngo tuguhondera turora kuhika bugura hawo habo kuba muntu wakoze ro kikorwa echo no baramutaisora sikiro aja kunyara nakole kikorwa kinde kikushingaye mananu sigikira ensongezo nkuzaro bakira ati atukwetagisa ubuyambi kuruga mu government abukweye ensonga teriye itugamba ngo abantu turagitamu tukimari abukugo mu abantu abonyine hali bayikire college karuwe kisobora kuletereza no kwenda kuyihamo bandi. Haji Sheikh Isingo Muhammadi or district card wa Kibale Muslim district nagira ngo bwinazobu bukabatenisa munonga police yekola omulimo gwayo ngeri batendekerwe okuzoka abazigwa bakusana batyo bakwasirwe kandi babe ni batwereza report kozi tukumanya ngo ekikorwa nkekyo ngo abantu aba police katende kwakora omulimo gukusana gutyo kuzoka abantu nkabo eliminating. Julius Hakiza Anani omugambirizi wa polisi ya Albertine South yagiranga abantu babiri Twali Butibenda na Aramanzan Aguma bakwasirwa kwera polisi mu Shonoza. The investigations are ongoing about the murder and the arson attack at Mabale Town Council. The suspects Tibenda, Twali and Aguma Ramazan have been arrested. Investigations are ongoing, which I'll keep you updated. But I also appeal to the members of public, if there's anyone who has a clear version of this incident, can give it to us, and we have the suspect arrested. Omugenzi Awusi Katatumba yafera hamyaka 63 kandi yasiga abakazi babiri abana nabijikuru gashibwa Thomas Mwebazi.